Autor in paliwanagan in pungaringatan manik lawwa iniyang kagising tugingkas mo gali tita ay naman panatlak kinupan Diwang kain certain kita ngerbago kapang iminong ka kakarong kusan. Kabut na kami ko kay bat mong penagyo kumanakutan nung namu karagyo. Malipat kanita yung kanakong dapat pamanutulol tuwe na kumitapat. Lugal kong matutudlan ang daring biyapas, palingayan dapat mag-inom lumakas. Salamat po.